ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикои муҳтарам, дӯстдорони сомонаи канали Авто ТВ, мардуми ютуб, мардуми ғариб ва мардуми сарбаланди тоҷик. Дӯстон, имрӯз 23 марти соли 2025 навор кардем бари шумо. Як дуна хона аз шаҳри Ҳисор аст, боқӣ монда ҳама хонаҳо ва квартираҳо аз шаҳри Душанбе. бовар дорам ки навори имрӯза хуб мегзарад. Касоне ки бардораи нав омагӣ ҳастӣ, фикр накун бардора, ҳатман дар ин канал як донаи лайк ва подписатсияро фаромӯш накун. барои реклама кардани хона ёки мошин ёки замини худ инами рақами мо аст, метавонед ки ба мо муроҷиат кунед. мисли инсоне ки ҳозир хона мошини заминшона пешкаштон мекунам, анам хел эълонш мекунам бардора. масъала якода бепарво набошен. тамошо кунед навори имрӯзаро. ҳамватанони азиз, кадоми шумо дар Москва или Московский област кору фаъолият мекунен ва хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, ба шумо грузопиревозки Акаи Нозимат тавсия метавем ки тӯли чандсолаҳо оиди ҳамин система кори фаъолият мекунанд. мақсад барои шумо аз 100 кило зиёд боша, агар омада ба ҷои зистон бортона мегиранд, ба Торикистон мебаранд, мерасонанд. бор бурда мешавад ба Душанбе, Шаҳри Нав, Ваҳдат, Ҳисор, Регар, Ёвону Бухтару Кӯлоб, Восеъ, Файзобод ва дигар шаҳр ноҳияи Туристон бурда мерасонанд. аз номи канали Саудо ТВ ба ширкати Акаи Нозим занг занед. мақсад борошон ҳар ҳафта ба Торикистон мераса. марама занг зад сон роҳӣ кунем бортона. мегзарем ба якум эълонмон дӯстон. эълони якумон беҳад эълони хуб ва нағз. киам хеле эълона шумо жиддат доштем бардора. новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри Ҳисор. мақсад ду комната 52 метри квадратӣ. масъалаи обу суд ҳеҷ проблема нест. дар ин шаҳри Ҳисор универмаг, касе ки ҳамин Ҳисор боша, иҷора уже аллакай худаш азиёд медона бардора. обу суд ҳеҷ проблема нест. нархи хона бо муомила, яъне ки мерен мебинем бардора аз наздик хай чанд қадам меарза намеарза, боз қатъиями соҳиби хона муомила кунед. рақамаш +7 993 52 43 864 ватсап дорад. ҳозир метавонед ки агар дар шаҳри Русия бошед, дар ватсапш ёки дар номерои дастирасиш занг бизанед. дар дуюм ошина дом худаш 10 этажа, яъне дуюм эълон мегзарем. бардор бепарво набошед, хонаи хуба пешкаштон кардам, касе ки ҳамин Ҳисор бошед. бинед мақсад. квартираи фурӯшӣ дар Душанбе, дар ноҳияи Рӯдаки, аниқтараш 2 комната дар 7-ум ошиёна айни ҳол қарор дорад. 53 метри квадратӣ. бинед, 53 метри квадратӣ. нархш 320 000 сомонӣ, 28 600 доллар ва 2 790 000 рубл. 907 26 00 10 ватсап дорад. метавонед ки якада ҳозир занг бизанед, рафта аз наздик боз бибинед. навбунёдай, яъне ки ремонтш хуб, состояниш бад нест. дар 7-ум ошиёна. ҳамому ҳоҷатхонааш ҷудои бардора, аз ҳамдигар ҷудо. тайёр хона медрои фақат зиндагӣ мекунӣ. намарҳамат наздик ба гардиши фабрика, мактаби тиббӣ, ҳастаи Карочӣ. сеюм эълон мегзарем, яъне донишгоҳи тиббӣ гуфтем. квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, дар 102 микрорайон. як комнатага дар дуюм ошиёна 32 метри квадратӣ. хулас, ҳолати хонаро ҳозир худтон бибинед. состояниша ба чашми сар баҳо бидем, ками дар ҳақиқат арзанда ҳаст нест. 396 000 сомонӣ, 4000 кам 400 000 сомонӣ мега, 35 400 доллар ва 3 460 000 рубл. рақам 988 06 64 64 ватсап аст ва ҳам дасти яка. нав сохт, яъне ки бозор наздик, мактаб наздик, аптека ва магазино ҳамаш дар наздик, яъне ки боридагӣ. марҳамат кунед, дар дуюм ошиёна як комната 32 метри квадратӣ. агар маъқултон бошад, марҳамат акада занг бизанед, хеш 64 64 ватсап дорад. чорум эълон мегзарем дӯстон. квартираи фурӯшӣ дар Душанбе, аниқтараш дар ноҳияи Шоҳмансур, як комнатага дар сеюм ошиёна. хона люксай, фақат медрои бардор зиндагӣ мекунӣ. як комнатагай. ана 345 000 нархи хона гуфтестанд, 3900 доллар ва 3 20 000 рубл. боз муомила мекунад акамон. 907 98 22 62 ватсап дорад. метавонед акада боз занг бизанед. навбунёда, яъне ки таъмириш навай.
خیلی که با حسابی کاروبکا بگیریم کاروبکا نیست. خونه لوکس فقط متر زندگی میکنی. همه حاجت خونش نکی یگای. روی کلوندا نزدیکی. چهارشنبه ناحیه شاه منصور. پنجم ایلون میگذاریم دوستان. ایلونی پنجم باز یک کوارتر دیگر در زرافشان دوستان. فکر میکنیم که همین خونه اگه در 11 آشیانه 59 متر کوادراتی به خیلی سسته حالتش در نرخش ارزنده 385,000 سومانی دکومنتاگ در 11 آشیانه 59 متر کوادراتی 34,500 دلار 3,370,000 روبل. بینین رقم‌های اتصال اکاونت 931 51 76 06 دوستان واتساپ دارد. برادرو لیفتش کار میکنه. خیلی همین خونه در 11 اتاج بینای 21 آشیانه اگه دوستان همه حجت خونه ای اگه آب سویتش ما پرابلم نیست در هم مثلا مقصد مرحمت زنگ بزنیم 59 متر کوادراتی قریب 60 متر کوادراتی دکومنت اگه ششم ایلون مگذاریم. ایلون ششمون کوارتیر فروشی در دوشنبه سینو گیپرازیم امی طرف ده یعنی که نزدیکه کسی که دوشنبه باشه علاقه میفهمه خودش 3.8 در یکم آشیانه 54 متر کوادراتی. بینین خلاص حالت خونه بد نیسته سستنش خیلی نرمالی 3.8 دست با پلیس ای همون حجت خونه داره یعنی 370,000 نرخ خونه 54 متر کوادراتی 33,000 دلار و 3,240,000 روبل. رقم 002 76 52 52 واتساپ دارد برادرو. کوچه نوبهار طرف گیپرازیم تاجیران دای. معلوماتی بیشتر طریق تلفنی نمی واتساپ شا گفتم تا برادرو میتونین اکادا زنگ بزنین باز معامله کنین مقصد. هفتم اعلام نگذاریم یعنی که چیزی چوراشه و اکاون میگیره به چیزی چورا میفروشه اعلان پیشه کیره. کوارتیر فروشی در دوشنبه سنی فیردوسی دای نایه فیردوسی 2.8 در 4 آشیانه 40 متر کوادراتی حالت خونه باید نیست برادرو بینیم ورودی خوبه 40 متر کوادراتی 2.8 385,000 سومانی 34,400 دلار و 3,370,000 روبل. رقم 008 88 03 20 واتساپ و هم دستی اکا نزدیکش در بیمارخانه مکتب مغازه و اپتیک و برادرو بریدگی آبی گرم آبی خنک خلاص مسئله آب سوید ده پرابلم نمیشه. مرامت کنه کسی خریدار حقی است خونه ها آبای گرفتگی چوتکه برای زندگی کرده مهیا کردگی برادرو زنگ بزنین باز معامله کنین مقصد. هشتم اعلان میگذاریم دوستان. اعلان هشتم حوالی فروشی در دوشنبه لنسکی رایون داره 3.8 400 زمین دارد. شهر بچه ها فکر میکنیم که همین 3.8 در طرف لنسکی رایون دارد در نرخ خودش وقت سسته خشته ارزنده شلنگ او دیده برادرو او پارچه یک گفتم آدم درختی میاد دیندم علاقه داره میتونه که یک چیز کیشتم بکنه برادرو 3,400,000 سومانی 26,500 دلار و 10,610,000 روبل 951 11 19 دوستان واتساپ دارد میتونه که زنگ بزنید. تعمیر با تعمیر کرده چوتکه کانالیزاسیون داره لنسکی رایون. برای معلوماتی بیشتر کسانی که خریدار حقیقی هستند مگر اومده از نزدیک ببینن مناسب باشه معامله خوب کرده میشه برادرو 300,000 سومانی 3.8 گیردوانه محکم گرفتگی جای در کوریش استشکاکایی نه هم اعلام نگذاریم. این اعلان همون برادرو برای همه آدمایی که مقصد خانه ساختن یعنی برای ساختن خانه فروش گازبلوک در شهر دوشنبه نوی فیردوسی محله شینک طرف گیپرازیم ده размерашон дарозиш бародаро 60 баландиш боша 20 сантиметр ва паҳниш 30 сантиметр. нархи як дона газаблок 18 сомонӣ. телефони дастӣ ва ҳам ватсап якама мегумтон 95 66 88 88 телефони дастӣ ва ватсапш боша 006 06 боз 26 80 ватсап дорад. ина марҳамат касе газаблок харидани ҳаст айни ҳол гарм шудесай ҳамаи тарафода агар бошен дар кор боша яъне ки нуждат сакрен марҳамат акада занг бизанем боз муомила мекунам насиб бошад. даҳам эълон мегзарем дӯстон. ҳавлии фурӯшӣ дар душанбе назди бозори меҳргон бинен беҳад хуб 3 комнатага ҳавлии
яке 1 сотиқи замин дорад, хонаи заминӣ. 3 комната хона люкс погиза метавонед ки ба дуруи зиндаги кин шербача 430,000 назди бозори Меҳргонда хонаи заминӣ. Ина марҳамат касе ки заминӣ кофтеса боша агар 430,000 сомонӣ $38,000 ва 3,740,000 рубл. рақамҳои дастӣ ва ҳам ватсапякамон 935 03 3659 ватсап астае. марҳамат кинед касе ки ҳамдушанбе синни бозори Меҳргон мақсад хонаи замини хар ҳастем бардоро 3 комната гай ҳамон ҳоҷатхонаам дорад. ира бинае хона просто люксе. бардоро расиде ба анҷоми барнома. фикр накард да канал ҳатман подписатсия кинед, лайкҳои бесума фаромӯш накунед. аз шумо ягон чиз намеравад бардоро. барои реклама кардани хонаи худ ё ки мошин чӣ молу маҳсулоте ҳаст, инаме рақамҳои ватсапи мо ҳаст, метавонед ки ба он муроҷиат кунед. боқӣ дар паноҳи худо бошед. аз шумо миннатдор ҳастам ки навори маро тамошо кардем. то наворҳои оянда худованд ёру мададгортон бошад. шербачаҳо то наворҳои оянда паноҳтон ба худо.